bwa nyuma ya butanditano okubahoze kuratina haruguto rwambarra Bushenyi aho abantu 10 bamazire kufaha bwa butandezo. Polisi yebwira ko muri Bushenyi mpango irabwira barukoresa rugutoro kubasa kuba begendesereza. Tufunya accident eziwera ko muri region yafe naye nga abantu abo mbalowoza nti kivudde ku kukuba kubera bi ekitali kituufu. Wadenge kuba lyafe tiri mu mbeera nnungi fayi naye njagala okubategeeza nti ebivudde ko accidents zino zibadde nazo nnaku zino zivudde ku neeyisa y'abantu abakozesa ekkubo. Okugeza abantu bavugisa ekimama abalala bayisa batasaanidde kuyisiza n'ekirala abamu bavuga nga batamidde. Izobe rya Nyamwebazyo habireho butando ahari Katojo omurwentu ha Bushenyi aho umuntu omwe afire kandi abandi 8 bakahutara munonga. Nka TV West twahika hamwanya ogubireho butandeji kandi twagamba n'abataka batushoborera ku butande bireho nezindo kuzitwire nizibaho. So ikizuba cyanje kinkureba ngo icyo ryaha gamente twere ubwo muhana guza kwita abantu binyi tumaze kumara abantu aho ukajihurira mushanga aho yita abandi bana bakurwa kushaba so itwe buzubu bwinyi mukama wawe hato okubana leto nano kuleto oho kuna atakure oho hati mwechiwe kangu oguyisha ya alika bagati oliya ibabu gangano shangata hatachi ya yo motoka menu nyobuzibo bwenda leba hagata bahanguse nguto ningashi bateke ampu kakuri yakujaya atandishireke kura rasibira hampu menu yarayika mukonadi emotoka ebera genda mpora. Twabasa kuhikana hirwaro erya KIU aho twashanga bahutire omuri butandeji baryo mu mbera mbe munonga kandi omuri abana umwe hari n'omukazi uyu n'omwana bitu twashanga hatine bihandiko ebiri kubagambaho. Omwana ogunyina eze saha bamwadmitingire mu KIU hospital nyina talije kugira nti nyina ogu turonzere ebikuma identifyinga byabora yashaho yataru mukantu bona is in a critical condition arwire munonga tubyensaba abantu bambara mostly kuija maybe if you have any information about this kid tumwina police ya Bushenyi Greater Police Station mwije wena wakumanyogo mukazi bamwadmitingire ha KIU twabasaba nk'abantu wena baya neighbors abatora bashaba gavumenti okwimukiramwe kakoro rugutoro ngo ahabwa kuba butanduzaza kubahezaho. Urugutoro rwitu urukurwa ishaka kuzambarana n'urubi munonga iyo mu condition ko yabaye kugira ngo ebina ni byinji noreba umukono ogwa right na left hakuba harumwe byina uyo mwaba na doginge cyine cyo azo mu kudoginge cyina abananda kwezu nisowa umukono gutarugwira hati omunsongejo niye kureta za butanga abantu nibezuza saidi etari yabo ahabwenguto kubambi bakagamba rugutugwisha kabo kuba tukujangwa abantu abishaka no kurabo mu ruguto rurabwa mw'abantu bingi batutera umuranga na swenkuru excellence tusima abo kuba cyubabire nona tukacupereza tusaba janja witu Polisi yebwiruka yagaruka yagamba hari butando ebiro muri Shema aho abantu mukaga baferire barukuruga kushaba ekiyagira ngo eriyo nehiga driver w'emotoka kandi amazina ga driver gamanywa nkatwese ga Ismail Bava nti kugudo wafono rwa bada Bushenyi road kuliko black spots nyingi. Black spot kitegeza nti before accident wezitira okubera so bakubiriza mwena nti obokolese kubo kwese no buvunanyizibwa kitegere nti wali kwa bakolese ebigere liko abakolesa bichi liko abakolesa n'emotoka bedanga uvuga no bwegendereza jukira nti kubo lya fefunda ate kuluka ebinya bingi so
njagala muvuge speed esaanidde egamba buli omu awe munekitiibwa. Ripota ya polisi y'ebyiruka ey'omwaka oguhwire neyoreka ko abantu abarikurenga omu 300 nibo bafeeriire omuri Butando aha nguuto zoona omu ihanga. Gasha kwa Abraham Muganzi.